phameni. Batwana baNkulunkulu. Sithi hlabelo sika 157 ngehlelwe isisindo sezono zami nezabazali bami bayishiya kimi. Bese likunika ithemba elinye ivesi khona lapho. Lithi inyanga ubani? Bese lithi uwe kuphela wemkhululi wami. Bese kuba khona leli elikhomba ubuNkulunkulu bukaHlembe. Elithi insipho eyinkulungwane ephansi kwezulu ingegeze nasinye isono. Lithi ngigeze ngayo liphuma laze layo shoni la kodwa kusukanga nasinye. Mawubuka isikhathi okwalotshwa ngase sihlabelela kwakuwashwa ngeqholo. Abanye nabanye emazweni akubo banayo imithi ababewasha ngayo. Thina ke sisasebenzisa iqholo kwase kufika lensipho lenamachashaza lokuthiwa yokugweba izingane namhlanje. Kodwa uthi uNkulunkulu wangempela, qobo likaNkulunkulu hayi umfanekiso ayihluli. Uthi insipho iyinkulungwane iphansi kwezulu. Awuyiboni wena namhlanje? Noma ungayibala ngeke uyiqede. Mazo izinto wakusho lokho kungabibikho. Kodwa yamakhosi inkonzo yile ubaba bengithumela ukuthi ngiyenze la. Sengicela nje manje ukuthi ngibe umbhobho ngoba le nkonzo bengiyenzela ngazi noma ngiyenze kahle ngoba kuyangehlula nokwenza umthandazo weSabatha ukufunda kwaziseke nasesikwena ngaze ngiye. La ngifunde khona kabi ngicela intethelelo. Ngicela ukungena ke ekufakazeni ngoba sengedlulile enkonzweni. Ngicela uNkulunkulu angivumele ngifakaze ngoShembe, angipha amandla okufakaza ngoShembe. Ngoba lo Shembe sime phambi kwakhe munye. Abazange babe babili. Abazange babe bathathu. Abazange babe bane. Kodwa nje munye. Selokhu kunguye lowo. Mina izathu zalokho kodwa engenazo isikhathi sokuyibeka la. Oh, ukholwa kwethu 143. Oh Lord Nazareth. Ongidelayo uyamdela ongithumileyo. Sintombela obhalele incwadi. Shembo ibhalile. Onizwayo nina engilithumile uyangizwa. Onidelayo nina engilithumileyo udela mina. Verse 11. La sifunda khona. Khumbula ukuthi namuhla
wena akushiwo komunye umuntu wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uzohlala wena endlini kaJehova kuze bese kupheleni kweinhlobo zakho. Wasubhenza pho. Yileyo isivumelwano sezile sokungahloniphi. Uqala kokwedelela, qala ukungena esogweni umuntu uphelwe inhlonipho. Mamuntu esephelwe inhlonipho usuke sephakathi esogweni. Noma ngenza izinto ezinhle kanjani mangena inhlonipho isitwetho sinamsebenzi walutho. Sinjengomuntu ongenayo ushembe, mamuntu engena shembe noma ngaba Mr Billion uyinothing akanalutho. Kodwa uma unoshembe noma ungaba intandalo uhlupheka ukhala ubusuku nemini, uma unoshembe unezinto zonke. Amen. Ngoba ushembe uphelele. Korinthe 13 verse 10. Korinthe 13 verse 10. Mase kufikile okupheleleyo kuzophela lokhu kwakho kungaphelele. Njengoba uhamba uzukonkomale nje ucabanga ukuthi wena umkhulu uyabheda. Uswela abakutshenayo ukuthi uyabheda. Njengoba uphelwe inhlonipho nje ukuba uyazenzela ngabe uyacela ukuyohlala phansi ekhaya. Uhlaba imbuzi ucele koyihlo omkhulu abakunezinhlonipho ngoba kwelika shembe izulu akangena umuntu ongahloniphiyo. Uyazi ushembe uhlonipha azahlonipha nento enamsebenzi walutho. Ushembe uhlonipha azahlonipha amasimbi into enamsebenzi. Ngoba njengoba silapha ethempelini nje sonke siphela kushembe. Kodwa ushembe uyakwazi ukubamba isifuba ehle azehlisele ngezansi akazange abe mkhulu nangelinye ilanga. Pho wena wasiba mkhulu kangaka. Yazi ngikhiphe enkonzweni befanele ngiyenze. Khishwa nguwe. Makonakala uthi angithule ngithini. Ngoba njengoba konakala nje wonela mina wonela indlela wone yami indlela. Ngade ngangisho ukuthi ngiyakuzonda bamfundisi. Ngoba uma umfundisi uthwala izono zabanye abantu. Lithilanga kumkhumbu wekhetho mbathi. Phuma. Hamba ohlala phansi kwaleza sihlahla usonte khona wedwa. Azangaphendula. Azangabuze futhi ukuthi ngenzeni. Cha. Ithi inyanga yezulu mabethi phuma la ekhaya wophuma usheshe. Ithi mabesho kimi nje mina nje ngushembe nje la. Mabethi angiphume lapho ngiyophuma ngokushesha bese ngithi bese ngithumela sengingaphandle ngithi ngicela niyongibuzela ukuthi konakale kuphi ngelungisa kanjani ukuze ngibuyele kwabangcwele. Hawu wena wethemba isibhamu. Likhona likonje izulu lesibhamu. Likhona izulu lesibhamu. Pho wethembele esibhamini kangaka ngoba nokulwa awukwazi inganekwane nje. Awukwazi uyinganekwane. Liyahlupha leli sonto lethu leli. Ngoba libenza bonke abantu babe zinsizwa. Ngoba bayaza kushayana la esontweni. Kodwa ngazi futhi ukuthi kulotshwe kuphi. Ngoba selokhu ngikhona nje kusukela elangeni ngikhona angikaze ngizwe ubaba ekhuluma la ePlumstead ethi, "Wo, abangashawa abantu akazesho namhlanje akakasho." Kodwa uhlala esho zonke ukuthi abayeke abantu ukudutshulwa. Ngoba kukhona lapho kulotshwe khona ngesibhamu. Kodwa induku ilotshiwe ukuthi igwegwe iyayiqondisa. Uyabona nje bangavuleka induku lingaba nokuthula isonto lisonde ezulwini lapha edayile kuye khona. Oh, kugcwele ezulwini. Sesihlobisile. Kugcwele ezulwini sesihlobisile. Hawu. Niqamba amanga. Nize niqambe iqobo likaNkulunkulu. Kanti nanibona inyama ukufana. Bese nithi ushembe umfundisi. Umfundisi udombela kuphela ngoba ugcotshwe phezu kwentaba kwathiwa umfundisi. Naye akakwazi ukuthi umfundisi ngale. Uyoba umfundisi ngale ngoba waphoqa ushembe kodwa umuntu owaziyo nje, umuntu owazi abafundisi ngale munye ushembe kuphela. Ngoba abanye bagcobe ngoba bethandaza becela benikele ubusuku nemini ngicela Nkosi ungigcobe nami. Bebe bengazi ukuthi kudliwana lapha ekufundisini. Bayicelela ukuyongena ejele. Ngaboshwa la. Ngo-96 ngangibuyelile ngakhuluma iqiniso la ngaphuma ngaboshwa lapha ngaphandle lapha yakhe khona la abantu abashiye ngaphandle ngabantu bahlaleni ngoba ethempeni akugcwele ngangikhuluma iqiniso engangilintene ubhombela ngingalele ngibhekile ngamehlo amabili eme phambi kwami ngiguqile hayi ngiphupha
ngeshwe elikhulu ngabangaze ngimphupha ubhombela yikho ngithi ngiyakuzonda kwamfundisi ngoba selokhu ngabamfundisa kade ngibuye ngimbone sengimze khuluma le kude sithi ngikuzimalanga yesona yathi inyanga yezulu yabiza abafundisi inyanga yezulu ngesho kabasekho uba wasekhona bezokutshela manje kabasekho bonke kukhona umnguni kuphela ukhona umnguni awutshela umnguni usekhona ya kukhona umnguni awufundisa obe lapho neshiwa ile ngane yiyona le oqala inyanga yezulu lento lena ngayifundile nehlula ukuthatha le ngane niphoba ukuthi isebenze umsebenzi kaNkulunkulu ningabafundisi ngempela kodwa manje ushiwa ile ngane cha baba noma kanjani mayefika manje sokumfaka endleleni baba ngeke asehlule kanti kababuzanga elangeni uthi ngihamba nobani shebe uNkulunkulu uyathanda kawuthanda uNkulunkulu luthi ugagane kimi eGoli lukubiza inyanga yezulu ngegama luthi hamba mfana wami uyelinda uthi mawufike elinda utshena usibanibani umbiza ngegama ke utshena usibanibani ukuthi wena uqamba amanga uma uthi uNkulunkulu yena ngoba ukuba uNkulunkulu ngabe uyaphuma lokho akusho ukuthi kwenze njengoba ungafuni ukwenza kwathi kwenze uqamba amanga hamba kufika umtshene yena straight mangiqhamuka ngisangikhululekile phela ngiyafika etafuleni ngiyavuka uphakamisa umjivo baba ungena phakathi uthi ubamba la uvala ngawo indlebe uphendule nehlazi bheka le ngikhuluma kakhulu ukuthi hawu kwakhamba mina ubaba wasebheka le kwenzenjani wasethi indaba sinamanga hawu baba nginamanga wathi ubaba uthe ubofika uthini kimi ngase ngithi kulo mshwana letafuleni malini edingekayo la mnikelo wemoto 500 yokuhamba nanku wemphana ubaba uthe ubofika uthini kimi umnikelo wetafula iphepho nansi mshumayeli wemphana ngibuza ukuthi ubaba uthe kuwe mayikhathi usuka eGoli ubothi mawufika kimi ufika uthini malini sele wena mshumayeli ebinikelwa lapha ufuna ukunikela iqede mangiqedwe madlalo usendle lapha angade ngiphendule wawungaphendula wena wawungazotha wena emlilweni ngoba ubaba mkhulu wayethi ngihambe ngifike ngithi kwami inyanga ezulu mina nginamanga mangithi uNkulunkulu ngoba nakho angifuni ukwenza lento othi angiyenze nganginesizathu namhlanje uthi ngisenaso ngiqala ukuyosebenza ngingazi ngisho njengoba namhlanje ngingawazi kwakuwa ukufika emsebenzini nele ngiqashwe mangiqashwe ngo7 kumiswa abantu bese kuthiwa la nayo induna isifikile induna yenu ke le mabe sikhona induna kuthiwa undunankulu losefikile nizomfundisa umsebenzi ongafuni ukumfundisa umsebenzi nathi igede livuliwe afokofe laba bantu sebezozwa imithi yabo bonke kimi sebezoyizwa kubo yonke imithi yabo kimi ethi cha iyawuphatha umuntu lomfana kwaye kwashama Nazareth ngo86 kufaka la amatshe la amatshe afakwe lapha elinda la ubaba inyanga ezile khuphula lesephelele isale phezulu elikhipha ngapha elikhiphela vele lisondela kulo manje afakwe ngo86 amatshe la alande umfuleni wathi ngifuna ukwakhuphula amatshe ngifuna kuphela indledeni ngifuna ungena le phezulu abanye bazokwenza ithempeli abanye kwakunezihlahla lapha abanye bazofaka amatshe la abheke phezulu Sathe sehlukana ke phakathi phambi kwakhe kwase kuba khona abazofaka ucingo kwase kuba khona laba abazofaka amatshe what is the 1 2 tema lapha na wathi ngeke kulunge kuyanla bayanokenizela sabuya sesabuya 1986 June wafothi ngeke kulunge kulomsebenzi uma kungekho umuntu ozosiphatha sonke sibuze kuye Funa ukuthi makhwebe singaboni khona sibuze kulo muntu. Ngimale ngekho umuntu ozosiphatha kulo msebenzi ngeke kulunga. Nanga umfana ozosiphatha sonke namfana Ntombi ozosiphatha sonke. Basho phambi kwababa bathi, "Hawu! Uyawuphatha umuntu lo mfana." Phambi kwababa bathi uyawuphatha umuntu. Selokhu ngazizalwa ubaba nomama. Ngaze nguphathe. Angiwazi ukuthi wenziwa kanjani. Angifunda ukubona. Angizwani ngisho nanodokotela. Mangigula mina kule kungithatha umuksekithe ekhaya. Ukuze ngiyolindela khona indlela. Futhi mangigula imthandazo ngangambili kuphela 1 awukho wesithathu kodwa uyabona lobo umhlungu obungibambela mase kuyisikhathi vule esangweni ngiqhubeke ngiye phambili kodwa mangeyisikhathi susa ke lento lisusi iyabuya ngihlupha iyangiphazamisa bese isisusa uNkulunkulu mabe ngithatha abafundisi beya nami endlini ngifike indlu igcwele ngifika ngiqoshama ngapha ngasemnyango
khona ntombela bafundisi benkosi namhlanje kufuneka uchaze konke ukuthi yini le eyenza wenqaba ukuthatha umsebenzi kaNkulunkulu yazi ngikhuluma ngejele ukuthi mawula uboshiwe njengoba wena nje uyiqokelele nejazi awulinika wona kulinikwa mawubuzwa phambili ukuthi unikwa bani ngebusho uyifakele nesipika awusinikwa ngusifaka umyeni wakho leli sonto sengelo myeni wakho manje akutheyile kaShembe sonto sekulawula umyeni wakho ubona wabuka wasekuthanda ukuthi yiba nomkhokheli kuthiwa nje thina nje bathi ngabafundisi amakhosi azethenge yiba abakhokheli kuthiwa no akalungi kuliwa nabantu ukuthi hey nina nifanele ube ngabakhokheli ubani washo njalo umuntu wenziwa into aphumela esiswini kunile iphumbethe ngesandla sokudla noma kanjani yonke into izokwenzeka mawuyiphoka uthi lena ela esandleni sakho ayenezelwe hlala ngesikhathi ngathi mangena la kuthiwa ngiphendule bathi inkinga izoqaqwa manje bese uthatha umsebenzi kaNkulunkulu ngathi ngisathule ngase ngoluka kanjani ngene emnyango lapho kwelama lo yami ibhoyela mambele emadolweni lo ngibuka emehlweni ngakuka mina makethe ngithi balibona bonke ngase yabona kanti yimi ngedwe ngimbonayo wayesethi buza mfana wami buza kubafundisi uthi ingubo mayingcolile yenziwa njani uyabona lawo mazwi la uyokuwabona ngomhla kuphela buza kubafundisi ingubo mayingcolile yenziwa njani uyabona ngiyatolika ngitolika into engayazi ukuthi iyaphi lapho iyakhona ngicela ukubuza kobaba ukuthi ingubo mayingcolile yenziwa njani bathwele phela ukubhedza manje ingubo mayingcolile ayiwasha uyifaka ebhokisini uyayini ibeke ebhokisini kusigqoka langa ngithanda ukuyigqoka ngalo kwaphela wasethi buza kubafundisi ukuthi amanzi okuqala nawe esibili nawe esithathu mhla washo njengoba ngisho nje mhlawumbe nawe esine makwenzeka enziwa njani wona ngicela ukubuza kobaba sekutolika mina manje ngoba ngiyabona abambona ngicela ukubuza kobaba ukuthi amanzi okuqala washingubo nawe esibili nawe esithathu mhlawumbe nawe esine wona enziwa njani bathi hayi msubheda wena awasena msebenzi lawo manzi ayachithwa shebo ufazi wami ngangingazi eqayisa kuyiwa kuphi ngangingazi ukuthi kukhulunywa ngani ngangikhuluma lokuphuma emleleni kabhombela kuphela ngangingazi kuthiwani wayesethi batsheleke kunjalo noma ungabe unasiphi isikhundla akayibalanga ikhulu wathi nje noma ngabe unasiphi isikhundla la ekhaya ufana nse nalaya amanzi awasha ingubo yebhokisini bese uyichitha wona ngakusaba namsebenzi washo waphuma ngathi bangilibeka kanje ngilibeka kubafundisi babheka phansi ngathi ngiyabona ummeli usephumile angithengizobheda ngimlandele ngathi ngiphuma ngimlandele sengishone ebhasini bahamba abafundisi baba bathi baba sithina nje ukukhuluma nalomfana lomfana nedimoni ngekho kumuntu emhlabeni ngeke nje siphinde sikwazi ukukhuluma naye ngasuka lapho ngawungena phansi kwebhasi lebhayisikili ngangihamba ebhayisikili bangempemini ngangena phansi kwebhasi laphela ibhayisikili ngaphuma ngale ngimsulo yazi baselungu kakase bambele okhalweni kanje engibuyalo lemnyama lapha ehlakaleni lothi ngifuna ukubona mfana umuntu ngibane ezogcina nami nawe ngaphuma ngimsulo ngahamba ngafika umlungu ngithatha hamba uthenga ibhayisikili lejimiseni ngoba ngimkhulu efemini ngakusasa ngangena phansi kwebhasi ngaphuma ngingenamyoni ebhasini kodwa ibhayisikili laphela nya owathenga ngabhayisikili umlungu angazi aba mangaka wathi kufikile ngale ka-23 ngase ngisuka ngithi ngiya-23 ntambama kwaqhamukiloli lapho selangiqukula nebhayisikili ngijikela ngaphakathi ejadini lomunye umuzi ngaphaphama khona seliphathile ibhayisikili ngingenalutho ngabuya ngenze ekhaya ngalilungisa ibhayisikili ngahamba ngaya ku-23 ngithe mangipha ku-28 sizwe ngacela isiguqo ngoba sengicishe ngafa ngase ngibachazela lento eyenzeka zonke iy'nsuku endleleni usekhona umajaji jiyane ejimiseni umva namhlanje uma ungambuza ngakutshela uma ngibuye ngizokuvala u-23 ngathi mangijika laphaya ngeke ubone wena laphaya aselindele ngijika ngibheka phezulu ngiya-23 esikhosana kwaqhamuka i-private yafika yathatha ithoshi iphelele ngeliphethe esandleni yathatha libeka kubhoya yahamba nalo phela ngena komunye umuntu yalilahla phakathi yaphuma yangena indlela yahamba ukuba ngase ngazi njengoba sengazi kancane namhlanje ngangiyobona ukuthi akusiyo yonke lento eyenzekayo ngangiyobona ukuthi ushembe mangifika nje ngicela isiguqu ukuthi jane wo sithandazile izolo sithandazele uNtombela namhlanje ngeke sithandaze uNtombela uCabelo noShembe sikwazi sithandazele umuntu uCabelo noShembe thina
khuluma iqiniso wena umenzele ushembe ngaqala ngaphumelela isazini kuthiwa ngidotshwe manje angizwani ukudotshwa ngoba ngiyiduna emsebenzini la abantu bakashemba abashaywa lapho engibaphethela emsebenzini mayingeswa ngifaka induku ngimxoxe futhi kwashemba kwenziwa lokho manje kulukhuni ukuphatha abantu yilokho kwenza lokho bathi funga ukuthi mawufika kushemba uzofika uphuma yonke intando yakhe ngavuma kubo mangikhuluma iqiniselo emsulwa mina kuze ngiphume izinto kuze ngiphume nje ukudotshwa mina izinto wayiphoi baba ngikhulu eme njengikhombe ngomunwe bese iqumba ngikhale ubusuku bonke kubose kuseni ngiphila ngeza la kuJuly ngathi mangifika wafika wathi uthe yabona shembe uNkulunkulu uthe egoli uzovuma ukwenza konke mfana namhlanje usufikile Nkosi yamakhosi sengikhona uyawuvuma namhlanje umlozi kaNkulunkulu ngase ngiyathula ngabe ngisaphendula shembe uNkulunkulu nesonto ngahlangana nokhuthazile lapha ya kubhizi kubhala umhlangano lapha kubaba mkhulu sithi ngisenkingeni ngifuna ukubona ubaba ngisenkingeni kakhulu hayi futhi mawufuna ukubona ubaba ubobuya ngoSeptember kusuke kulula kakhulu ngoSeptember ngane ngavuma nje ukuthi ngizobuya ngoSeptember weshe ubaba mkhulu lapho uthi wena yitshelela wetha phezulu wafika ngikhomba ngawo khona lapho wayehamba ukhuthazile ngagaqa ngamadolo ngenyuka ubaba wayelapha eholweni leli tabane sezithethe labangelazo wayekulela holo baba kuyiholo likababa lena ilapho baba avela khona isimayo lapha ya labo abantu abagila imkhuma kulela holo labo abantu abangcolisela holo yendo uNkulunkulu phakathi uyeza udla kuphela kunjengalabo abaqamba amanga la esontweni ngangena ngigaqa ngamadolo ngasebenzisa ilungelo engangilinike zobaba ekhangela ngifike ekhangela ngathi mangifika baba ngizonikela ekhangela futhi mfana mawutholola bebathathu bezakimi ungabodilesa ungaloko udilesa emozakini ubophumeceleni uze kibe ufika ukukhuluma indaba ofuna ukuyikhuluma uyiqede bese uyahamba angiphendulanga umuntu owaphendula unjalo wayeguqe etafuleni wathi inkosi yamakhosi siyambongela ngibuka ukuthi mina ngehluswa kwathi ngoba kwenze njani kodwa khona ngangephukile mina insimbi namanje onyaweni ngangephukile ngephulwe yilokhu kulwa ngingafuni ukusebenza lomsebenzi kaNkulunkulu ngibalekela lokhu okwenziwayo namhlanje ngicine ngishiya umbatha manje seqedile isonto umbatha lapha ngaphandle mbize ezela wasebizwe senza kuye kwathi kanphela mbatha baba wenzani lapha phansi kwesihlahla ngihlezi khona ngokuthe ubaba ngihlale khona uyazi bothelweni mbatha angazi baba kodwa usuhlangela bona wasonto khona wayelenza uvuka nathi ulala nathi wenza kule sihlahla elala khona uvuke khona wathi yazi mbatha bothelwe lo awunasono baba uboshelwe ukuthula umbuku umuntu ona uthi ngoba kusiyona yakuna ndaba ileso ke isono umuntu uyaboshwa mayibuka umuntu ona kufuneka kube nengozi yokuthi umuntu akushaya ebushayela umkhuza eboleni inkosi yamakhosi uNkulunkulu wawo phambi kwethu uhlale futhi ivesi ethi belulekeni abadukayo bese kuyishintsha khona lapho nje bashiyana ngoba uThixo abantu bakhe ngabantu besibhamu ushembe lenza namhlanje uphethe abantu besibhamu ngisho mama mhlawumbe nebhamu la emqolweni omunye wahlangana naso ngoba umyeni wakhe ecelile wasefaka isibhamu la bakhuluma khona eThempeli bathi ngicela nimeluleke ngoba ukuphetha ogano akusikho komuntu ukugano ngokuba ngasekho amen njengoba uhluphana nje nomkakho nihluphana ngoba kusiyo wakho awumethulanga kulabo abantu abakuphathele yena wayethi mbatha kubophe uboshelwe lokho ungaphindi mbatha ubukele umuntu ngase ngikhulela kulokho kuyalumela ngolo ucabane la mawucabana oshembe phambi kwami ngifisa ngathi angisekho mawufuthi umuntu eqambela manga ubaba emqambela kimi ekhulume nje ngisho nasemloyeza ayikhona lo uyamqambela ubaba benginobaba mina ngothwala ebusuku hlala naye ethi baba muphi yena ushembe lo uNkulunkulu phela namsiyeni umuntu uNkulunkulu loyo ngoba akukho lapha ngekho khona lapha ngekho khona nje akukho ngene kule ndaba ekuyona bengisho lento ngikhuluma ngiyazi ukuthi phela ebisho so yimi ile nansi mina bengicela ukuyikhuluma enkosini ile ngelinye ilanga
khuluma umsebenzi enyanga izulu mina ngineqala noshemba nginaqala nomnye umuntu mina lami iqala lingakushembe kuphela ngoba maye izinto ngiyayigabaza ngithi ho hey ngangabaza khona la kwakukhona la ngishumayela ngelila ngolesihlanu ngiphume nayi ngizonqamula bawuphamke nayi wena nothe ezimiseni namhlanje kwagcophe ngoba sekwaphatha abantu abamnyama abana abangamanuku usuqhamuka nasemabhidini abemasha amabhidini usuqhamuka kulenga izinto ezingafanele ukuyenga lento zangasese ujole ilenga nje emabhidini hawo abantu bakithi bathi baba ngamanuku abasafuza uNkulunkulu wabe yinono kangaka ngithola unkosikazi semncane uyakhala uyazisula sengisondela ngoba phela kuyakhuthuzwana mhlawumbe ufuna ngimsize umuntu ngoba ngiholile ngolesihlanu ufuna ngimsize mama kwenze njani mama ukhalelani ngibuye ePitoli hobo ababuye ePitoli uma befika ejimiseni bayakhala cha kanti pho wena ukhalelani pho ngifuna ukukusiza mina bakhuthuzile cha pho ukhalelani kade ngiyobona umyeni wami okugcina ePitoli hawu mama usukuthini mawuthi uyobona umyeni wakho okugcina ePitoli umyeni wami uboshiwe bekuthiwa ngithi ngizovalelisa kuye ngoba ngolwesithathu lo lesiya kulona njengoba ngolwesihlanu namhlanje ngo-10 o'clock uye etanjeni uyakoqunywa hawu ngizobuhlungu nami mama uke waya kulo muntu onquma abantu wacela umyeni wakho uyamazi lo muntu onquma abantu uzakumazi uthi ngibuye emapondweni ngibuye eSwazini ngibuye eMozambique ngehlulekile ukuthi hawu mama ububheda woza ntambama namhlanje ngiyahamba mama ngiya kulo muntu onquma abantu hamba uyoyicelela kuye ukuthi indoda kangayinqumi mawube nentando uzofika ngayinqumi indoda yakho mhlawumbe ibhanje egele mhlawumbe gcine ikhumbulile shembe isigebengu segebengu asike singaphezu kwakhe lutho ungathatha jikelele akehluleki ukhona yini umuntu ongena emafini phezulu kodwa abantu abamnyama yini bengaboni bathezisa ukuthi ushembe wafika emntabeni wafana nabo Genesis 1 verse 26 asenza abantu basifuze bafane nathi benziwa owesilisa nowesifazane babekwe ePhumalanga banikeza umthetho wodwa zalanani nande nibuse phezu kwakho konke okusemhlabeni nibuse nibuse ngizophezu kwemkhoma eselwandle bengakafika abelungu ade silibulala ibhubesi bengakafika abelungu bethi ibulala indlovu asike isilwane besingasibulali bengakafika abelungu bengakafika abelungu bethi ibulala indlondlo mawufika lapha eMozambique khona inkosikazi emile esete edolobheni ekhandelwe inyoka kuthiwa le nkosikazi yayibhilidilele ukubulala abantu yathi ithwala idoko lenkosikazi libila yaqonda kule nyoka ngoba phela kwathiwa iboshaya ikhanda yafika inyoka yashaya phezulu edokweni yangena ngekhanda nangamehlo edokweni yaqhuma kwabasinda abantu bakaNkulunkulu wathi kuthiwa le nkosikazi iqhawe kama woza ukukhombisa iteksi yekelo yekwenze bestimela sathi esikhote siye woza ukukhombisa istimela gibela le taxi mama yabona le taxi le ngisaya lapha mnishe kathi ngisayothenga gibela le taxi le ufike wethe 560 esikhothana mawungena lapho bathi ngidule uNtombela ngizofika lapho mama ngo-7 ngizofika kubhalise uzohlala ehlalweni sami wena sambe ngikushe kulo muntu onquma abantu wenza njengoba ngishilo ngafika leso sikhathi ngambhalisa futhi mangiqeda ukumbhalisa wangena kwakungakanikelwa ngesabatha thuthuka kunazare Oh,
208 verse yokugcina wayengalilobanga uJesu ngephutha manje wena uthi kwakungeyishiya ilanga la lingafuli lokho njengoba namhlanje lingafuli babe sabathi ilanga kwakungenje kwawamkhulongo athi kusemethweni apho mawuthi kwakungenje kukuwe lokho kusenje ngoba kunjalo uthemba ngazashintshe sewuye lowo amen kwangakanikelwa ke yayingakafiki ingilozi enkulu yasezwini evuka ukuthi kunikele yayingafiki okwala ikhaya konke kufika ingilozi ikhulume yafika sethi seyovuliwa amasango ngoba kwenzani kunazaletha kuyathuthuka mama uma usibona sasidabulwa kuphela sahlanjwa ngo-27 uma usibona siya lapha ya uboya nje mama uhlambuluke ngo-20 cents uhlambukela ukungena kulo muzi kodwa ungabiki lutho kusasa ekuseni emva kwenkonzo ka-9 uzohamba kuye enkosini uma ube nesanta mama ngaba khona ngiyokukumela kodwa nje kuye kushembele uthi wacela ukuthi indoda akakayeka angayinqomi ngase ngikhipha itafula lasikhishwa yini walikhipha itafula ngalisetha ngaliqeda ngalithinya ngabeka konke ya wasephuma uThixo wawuthixo wenze itafuleni ngangumuntu esandleni sokudla sakhe noma yini bangikhona ngase ngibuka kubantu nabantu baningi kodwa umuntu onosiza kakhulu yilo mama thenge ngibona uthe mayiseseduze kanje yasishintsha inyanga ezini siba lola khuluma wena khuluma athi uthathe khuluma nemishiya nje khuluma wena khuluma wena khuluma athi hawu uNkulunkulu wami athi phathi lo mama uzokwenza njani manje uthe mayifika wathi khuluma wathi indoda wathi soka indoda yani khuluma wena iboshelwe wena khuluma sengaphi leshi iboshelweni yonqula nini olesithathu wathi mayithi ngolesithathu wathi luphi wathi lo lesiya kulo njengoba kuyisonto namhlanje yabambela okhalweni athi hallo muntu omnyama uza kimi nge-last minute utangenzeni mina nge-last minute ngaphume etafuleni ngaphuma ngangena phakathi kwababa nalo mama ngaphambi izandla zombili ngathi inkosi yamakhosi uqala ukuzwa ngothemba ngolwesihlanu uza nami baba ngisuka naye egoli wathi esikhothe yena wasethi suka la phuma la uhlale ngapha kwase kungicaba nakho lokho indlela zikashembe zokusebenza yiningaphi izolo ekuseni lapha elinda bekuphothe kugandaganda lo omkhulu odula kakhulu wengane kasidana ntwana uthi umthetho ushawuthi ukuthi mthathele samolo leyo ngane uyisenkosini isenkingeni impela uyazi angikhulumi ngaleyo nto leyo kodwa ngikhuluma ngendaba kwathemba ukuthi munye mangifika kubaba mina ngingumuntu bakithi Nkosi yamakhosi ingane kaThelezena phosele ugandaganda bathi bayawukhipha uyabuyela uthi baba cela ushembe asitholele wona baba uyavela futhi sicela ushembe asitholele wona kwase kusese kufika kimi hayikhona uyaphuma namhlanje ugandaganda yulimi lwakubo lona likhulumayo kanti angasaphi ugandaganda uzophuma namhlanje ntambama thema sengikuphuma nale ngane ngase ngiyayala ukuthi yabona nje bekhuluma kanje mayikhuluma into ebheka eceleni usuke ilungisa ngathi uzosithatha into ngeke lishone namhlanje ugandaganda ungaphumile ngase kuba nethemba mina ebengenathemba ntambama ngo-6 nganisha ucingo ngibongele kubaba ugandaganda uphumile namhlanje awu siyamphotha uNkulunkulu wahlala lo mama ngapha nginikelisa ngingasakwazi nokutolikela laba bantu ngoba ngicakwe le ndaba lo mama ukuthi uthi maye kodwa kuphela 5 minutes kodwa ngiyabona ukuthi lo shembe obekhuluma nalo mama kasekho sekungomunye ushembe manje lo sebenza la lona nje obekhuluma nalo mama uhambile manje olungisa inkinga lo mama kazi uzobuya kuthini Nkosi yami wabuya wathi into engenamsebenzi eyangenza ngathola icala ngiyacela nje bazangidedele wabuya wathi ngathi lo uyi sesifike isikhathi mama hoda mama indaba zonke iphela la etafuleni hoda etafuleni mama ngetafuleni phutha Nkosi yamakhosi lalela utolikele kahle lo mama oyosikayo namhlanje mama into ngosindisa umuntu la eshuphekile isonto kusasa ngolesingaka umsombuluko bathe uyeke kobonquma ngolesingaka bathe bonquma ngo-10 ngasikhathi ngolesithathu ngasikhathi sini ngo-10 uyabona ke angithi ufike ngebhasi yasegoli yebo baba uzohamba ngale bhasi yasegoli uphindele emuva izofika edlule esikhothi kwehlisi ibhasi uyezwa yebo uyezwa nesiphusha yebo baba mtolikele kahle kuzosa kusasa kungolesingaka mama baba kosa kusasa kuwumsombuluko uzohlala mama upheka ukudla nje uhlala ungenzi lutho uyangizwa yebo mama
uvuke mama ngolwesibili bathe myela kuba ngoma ngolwesikhathi ngolwesithathu ngasikhathi isini ngo-10 uvuke ngolwesibili mama ushebe yinona uclean umuzi wakho ngaphandle keke lonke nangaphakathi nendlu iclean yonke ngithini kuwe uthi baba ngovuka ngolwesibili ngiclean indlu negceke lonke ya utolika ngathi lesiphusha baba uzwile Nkosi yamakhosi uyedwa ngoba nangu uchaza khona uvuke ngolwesithathu ekuseni ubhaka amakhekhe amahle usubeka itiye elihle elimnandi ofisa ukuthi mawubamba ikhekhe ngapha ubamba inkomishi ngapha ububukana noDlamini emehlweni umyeni wakho ngithini kuwe mama uthi baba ngovuka ngolwesithathu ngibhaka amakhekhe bese ngibeka itiye elihle eziko engifisa ukuthi mangibamba inkomishi nekhekhe ngapha ngibe ngibuka uDlamini emehlweni ulalela isiphusha Nkosi yamakhosi uyedwa baba ngoba la ngichaza khona baba bathe bomnquma nini umyeni wakho bathe bomnquma ngolwesithathu ngasikhathi isini ngo-10 hamba mina ngizofika naye umyeni wakho ngo-10 okulokupheka unikeze yena hayi nisho wami nina mahala mina kade ngisho ngabe ngathi nje hawu kanti ushephu nesihluku kanje lo mama wathwala imkhono ekhanda khona la wathwala imkhono ekhanda ngaze ngayilahla imali yami ngisibizwe likade kangaka ngide kulo mfundisi oziphukupuku uyangihleka uthi uzofika nomyeni wami ngolwesithathu yobe ngithatha umyeni wami uyanqunywa ePitoli ngasukuma ngalishita futhi ngakhoda ithi ngiyasebenza ngakhona lo mama ngathi hawu mama hawu angisamniki nethemba bashumayelekelelani bo mama ukhulumile yena kodwa ngoba namhlanje phela yena uzokuthatha ngoba mama kodwa yena mama ukhulumile kodwa ke yena umthetho wakhe akaze ngayikhuluma into thatheni bashumayelo akaze ngayikhuluma into engenzeki wahamba ngabuye etafuleni ingqondo ingasebenzi shunele nesiphuza tolikela abantu laba Nkosi yamakhosi khuluma baba lonuthi kwakunzima ukusebenza lapha kwakunzima wawuthi uyakhuluma ukuthi thula sebenza imungulu laba abantu abasakwazi ukukhuluma sebenza ukukhulunyelwa uwe manje uthi uyathula ukuthi yini umsebenzi wakho la ungisiza ngani uma ungasatolikeli laba bantu uyikhali wayebethatha ithawu wayenenhlanhla kodwa kakhulu kabi ikhali phulisa ikhali wayenenhlanhla enkulu kabi ngiyayibonga inhlanhla kayikhali mhlawumbe ngumhla kuphela uyongena wayekhala bese thatha ithawulo ikhala sukuma hambe athi manje athi wekhali athi baba athi udila mani buya andangithi baba uthi ngiyakhuluma ngithule ngiyakhamba ngiyathula ukudulele manje angazi ndingengathi hlala phansi ntolikela abantu abesiphusha lesi sahamba khona lapho ngithanda khona kakhulu ushenge mina ushenge uyangithanda ngifile kakukholwa kuphela ngoba yonke into ufuna ngizile ngiyibona ngingezwa ngokutshela ngikholwa njengoTomasi sahamba nalo mama thayisa mbeke isikhothe wahlala angazi mina ukuthi ngizobe ngitshela obani mawushembethe ukokwezinto noma ngabe isiqhwaqa ngalowo mzuzu awushilayo kuzofika intibuthe emzimbeni ithi uthe ushembe ukokwenza ukuthi ngaze ngizwa ngayo mama noDlamini uqobo ngabuya ngo-August ngize ku-August lapha emathuneni wasekhuphuka uDlamini esezobonga nomkwakhe mabeqhamuka ngibona umakoti engimaziyo wayekhala ngalela langa ethi kubaba indoda kangiyazi hawu ngabe nguyeni Dlamini bayafika bayabonga utentethelele umakoti ngokuthi kuNkulunkulu ngithi kahle ngicela nimela ningahambi singilinde lapha ngiqeda ukusebenza ngifuna ke ningichazele kathi sikwenze kanjani ngoba ngingomunye nami owangena esobheni ngenxa yenu ngathi ngaqeda ukusebenza ngaya khona kwenzeke njani ake ningichazele uthi umakoti cha ngakwenza konke ushemba ekushini kuthe mase ngiqedile ngolwesithathu ukubhaka amakhekhe netiyese ngibeke kahle eziko kwase kufika ukuthi ngoba ebusuku bekunesishingishane ake ngibheke egceke ukuthi ngingcolile inigceke ngase ngithola ukuthi umoya ungenisa izibi ngesango zangena zagamanxa zathi ngase ngithi awu Nkosi yami lezi izibi zingathi eziphiphela uDlamini engangeni usenalo ithemba manje lokuthi uDlamini uzawungena ushemba ufuna zonke izinto zenzeke obala hayi efithe wayengafuni ukuthi uDlamini afike lo mama esendlini bese eshalela isikhathi isithini u-9:30
kuthi udlapha izofika ngo-10 bese ishanele shesha lo mama lezibi ushaha isikhathi uma ephuma nasesangweni la esangweni umgwaqo ungamla khona la esangweni bese zimoto ithi abone ngeyintuli uhlezi ushembe njengoba ehlezi lapha eMozambique njengoba ehlezi lapha nje uphesheya kolwandle njengoba ehlezi lapha nje ukhona emhlabeni wonke akukho lapha ngekho khona noma usukhokhoba nje ebusuku uye inyangeni nakubapholofeti uyakubona wena uthi akaboni ulindele kodwa njengoba ugila imkhuba nje ulindele ukuthi wena bambiza akakuphendule akuphendule kanjani ngoba umuntu ufuna ukuphendula umuntu wena awusiyena umuntu lo uNkulunkulu qobo uma kungesiyo uNkulunkulu wena khohlwa ayikho into enkulunkulu ke khohlwa kodwa mina ngokwami ukwazi ngathi ukuthi yena leader uthi Exodus 20 ungabi nabanye uNkulunkulu kwangeke kubhalwe kanti abekho abanye kodwa uNkulunkulu ushembeke uyena leader phezulu bakhuleka kuye bonke lifika ingisi alingenamntwana lithola umntwana lifika indlela alingenamntwana lithola umntwana kufika noma isiphi isizwe singenamntwana ithi inkomo la esifayeni ubaba kananga khona ushawupiyana umadala zihlatshelwa oyo uNkulunkulu kwashembe kungenyitho zihlatshelwa impepho igijima inkomo endlini kubaba inyanga izulu baba sengizwile mina ngiyabonga sengizwile ukuthi mina kuthiwa ngizokwenza impepho ingane yami ngeleni hesini yona izokusebenza umsebenzi woni baba thumeni ingane baba esifayeni gijimizela abantu abashizayo esifayeni bheka lezo nkomo kukhona inkomo emithiyo lapho ningayibulali ngoba inombuzo wokuthi yona isizwile ukuthi izokwenza impepho kodwa ibuza ngengane yayo eseswini izokwenzani bayibuka amabele inkomo ukuthi akho inkomo emithiyo la cha yikho baba emithi kodwa ibingeke ifike izothi imithi kanti ayikho bese beyibulala mabeyibulala kuphuma ikwane noboya khona inkomo ezingalethisi belezi simalethisa nje bese inkoya ngaso sosikhathi bese beyaphupha hawu la inkonyane banikele ngokushesha bazohlawula enkosini bazocentetela enkosini kodwa siphi kubuza inkomo kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wento zonke sengizwile mina ukuthi ngizokwenza impepho ngicela ukuthi ingane yami ke izokwenzani izokwenza umsebenzi muni yona uthi ke makoto kaDlamini yami imoto kwangesiyo imoto kwakuyimoto yasezulwini waphuma uDlamini ebambe ibhanti lakhe ngentambo waphuma uDlamini makade wakhuleka wasiza makoto isivalo sivula ukuthi imoto angayibona kodwa wasiza isivalo sivuleka inyanga izulu le ihlele etafuleni phela seyiyo ubaba omkhulu lo obombele ilanga lamalanga lihlele lapha ngo-85 izolo ekuseni okwake kwenzeka kuyophinda kwenzeke kwake kwenzeka abelungu bathathombazana bayifaka elwandle ngoba ingane yayo intombazana ihlala ney'ngane zabelungu eyodwa wathatha ulwandle bathi beyoyithatha bayifaka elwandle kubaba omkhulu wababopha ubaba omkhulu abo bathi bayonqunywa wathatha ifana leyo ntombazana laleyo labo abelungu waleshwa sentombazana nengane yayihlele kuphindile enyangeni yezulu intombazana isuke eBhinoni izothi ukuthi Friday la eThekwini ingazi lutho ngetheni bafika abelungu baqasha phezulu esitezi esinelokhuzana esibukulwandle iyapheka ngapha intombazana iya-ayina ngapha ibhaso phela izingane zimbili sezingene ekamelweni lezingane kanti ekamelweni kunembobo la isitezi lapho izolunguza khona ingane lencane bese iphumiwa ifika iphahlazeke la kuqala khona isitebhisi ibande mayisibande ingane bese befika bebeyothenga amavesi bese begaga hawu ingane hawu ikapula selibulela ingane yethu bakhale bathule benyuke sebesibungela isibizwe beyiphethe ingane bafika intombazana iphezulu amabhodi ya-ayina ngapha yini le kapula lino subuyela ingane ayazani noshembe yaleswa zintombazana subuyela ingane hawu mina ngathi ngaphi ekamele ingane iyadlala bathi unamanga cha ngicela ngangenzi lutho ngicela nyobike amaphoyisa le ndaba ikhulunywa ngamaphoyisa bathi cha amaphoyisa azofika avumele wena amaphoyisa
sifuna ukubulala ngale ndlela obulale ngayo ingane yethu nathi sobulala ngayo 1985 ayazi ukuthi wazoyibuyela kanjani wasengenile mangena kuvaliwe wangena ngo8 ebusuku lapho izozana ilalise enkingeni izokufa kusasa wangena ebethe ngesiswazi wafuwa wathi sawubona mntanami wathi yebo ukhathazekile bathina belungu wathi baba bathi bazokungibulala ngendlela okufe ngayo ingane yabo wathi yathi bazokulela kanjani wathi angazi wathi cha sebekhulume nomngane wabo neBhanoyi bazokuthatha bayokutshinga phakathi nolwandle lapho kungasekho khona kungabonakali lutho khona bazohlola kuqala banezipopolo lase sifika iBhanoyi ekseni mali fika iBhanoyi ekseni cha ukuthi ngijawa isikhathi uthi ke lethi sikhwama kimi iyasiletha intombazana isikhwama ithi khiphi ingubo kuqhamuka ithelelini ingubo eyithelelini ibizwa ngenamhlanje kuthiwa iJorjet enamaprint amaningi inyanga ezulu ekuseni bovuka ugqoke le ngubo le bese uyibopha ngebhande lawo khalweni eBhanoyini kuzongena mina ngutshene mase bezokuphosa bazokuphosa fanolwazi ungabokwesaba bazokuphosa ngikhona isiyabona ke intombazana naye ukuthi hayi khona ukuyike lo muntu ongena esibhaleni kubhaliwe abese angene nje akukho phangeko khona lo muntu nempela abakhulume nomngane wabo kusekuseni bese beyibeka kahle masendaweni abazokwazi ukuyiphosa kuyo lihamba iBhanoyi igqoka iJorjet intombazana lihamba iBhanoyi ithi mase senta babuke phansi ngezipopolo kuthi akho mkhumbini akho lutho phansi babuke phezulu yiloloti iBhanoyi likhona ipopolo phela isonto ezinto ekude ziyenze seduze ngoba iBhanoyi linenamba uma kungawe into eBhanoyi lawo basesikebheni bazobuka le namba bese belapha iBhanoyi kasibani uzoboshwa bese bethi ayikhumbuli ingane yethu bese bevula sebeyiphosa intombazana mayeta bithi ivule ngale Jorjet iyembathi intombazana bese inyanga ezulu sithatha indishi yasezwini sifaka le ntombazana endishini isiyehla nayo ifike ibeka phezulu kwakhe yona phezulu kwakhe ithi ngalesi singaphi isandla ikhwebe iyasheshisa ikhwebe ama-life guard asolwandle zizikepe ziyandiza zibona loya muntu osane ndishi nekhehla esibhayigqoke esimnyama masisondela isikepe thatha nje indishi inyanga yezulu ichitha intombazana phakathi esikepeni iyaphela inyanga yezulu nendishi yayo hawu ushona phi lo muntu intombazana isimanana lathi thulani futhi lamdeke nimbona ake nimbone lo muntu khohlwana yini nalo lwandle besichaza intombazana abelungu abantu abangakholwa bese kusuka sayitshena bathatha ivenentsha ithi angazi eThekwini thatha ivenentsha kuphela eBhinoni sebethatha iBhanoyi lawo balathi intombazana nje bafike bathatha ingane bayoyingcwaba sebeale nje umgodi egole kuyingcwaba bayingcwaba ingane basebesala nale eseleyo babo babili mabefika lapha iyawukhomba umuzi intombazana yiwo lo akakholakali kumuntu omnyama ayaphuma amabhuno amabili ayangena kusala iphoyisa lo muntu emotini sicela igeli esebenza la ekhaya bathi awu yathathwa iboyfriend yayo sinamasonto amabili yahamba baqamba manga kukhwepha manga ngekho khona kodwa ke bona kwakufanele baqamba manga ngoba abanikazi bawuvela nina kuyangiphoqa amanqaba manga ngoba siwanikazi bamanga awu akukhona sithombe sayo nje singayithola ijahekile kakhulu so sifake emaphephandabeni iyafuneka bafuna ukukholwa babone isithombe sebebona intombazana ukuthi ayiwaphoti nabelungu hawu bethi bayenzile nayo i-album igugu labantu abasha ma bethi bayabheka ku-album hawu nasi isithombe yiyo lena egqokile bese beshaya idweba bese yaphuma iphoyisa livela intombazana yathi mayiqhamuka nje intombazana bazi ukuthi bayithinge ephansi nolwandle wathi umesithi wayoshona angazange abuya avuke insimbi zayikhayela yodwa indoda nakhona lapho futhi inyanga yezulu yenze kwakwenziwe uyise lesikwenza phakathi ifa lentombazana ifa lengane eseleyo lomlungu lanikeza intombazana lanikeza ingane ngoba ubuye kufeni hawu
baNazaretha nimphocelana uShembe enemsebenzi emihle kangaka nje uthi umakwathi wavala uDlamini ehamba imoto show isikhathi mayihambile imoto uthi uDlamini hawumkami ngiyabonga ngokungiyela kuShembe ngesonto ngiyabonga hey uShembe lana omunye umuntu lana wasathi ngabili bebeshana ngamakhanda uyayibona incwadi nazo ameqile njengobona nje ngibekwa uShembe lapha ngemoto yakhe nangeyosho yamazi uShembe cha ungabovuma ukuthi yamavela umazi akekho umuntu omaziyo uShembe akaziwa na uMichael akaziwa na uGabriel akaziwa na uMichael indlozi enkulu yamakhosi nayimazi uShembe uzazi yena kuphela ukuthi uyini akekho nje umuntu ongathi uyamazi yathi inyanga izulu maye ke umuntu eduze kwakho mina ngiyamazi uShembe bosuka kuyo uhambe ya bosuka kuyo uhambe ngoba uyagula yekani uqamba mama nize niqambele noNkulunkulu hawu kwaze kwaba nzima isikhathi Nkosi yamakhosi lapho uNtombela one khona umsebenzi wakho akukho apha bemisela ukona khona zazalwa kanye nami anginakuthukuza noma sinye ongeke wena usazi sicela kubaba mkhulu Bhombela isitimela samaphondo naselangeni lamalanga nenyanga enkulu yasezulwini nothingo lenkosazana lenyanga leka October ngicina ngalokho maNazaretha engicela nisithandazise kukho lenyanga kaOctober le ngikhuluma ngomuzi kodwa ngikhuluma ngenyanga kaOctober oShembe abawu3 ayikazi baphathe kahle akumazi baba mkhulu noma yena yamphatha kahle kodwa nje lenyanga kaOctober mawuzoyibheka kahle ayikazi imphathe kahle uShembe inyanga nje kaOctober angikhuluma ngomuzi ngikhuluma ngenyanga kaOctober ngoba noma ngabe kuphi maku-October kukhona isaka esenzekayo siyacela Nkosi yamakhosi usicelele emakhosini ayangizwa sezulwini uphume elango lesibili uzobuya unje ngobunjalo uphume elango lesibili uzobuya saka-22 December unje ngobunjalo nje kungasondeli lutho nginambo esihlalweni somkhosi uNkulunkulu wababa nobaba mkhulu singabakho mntu amen